negdje sam pročitao da rad imate bližnji odnos sa publikom kad svirate. Nama je bitno jer kad je veliki stage, onda je onako jedan prostor slobodni, jedno par metara, nema ničega, onda su one ograde i onda su ljudi. I to je kad nastupaš strahovito, baš je grozno, znači tu nemaš nikakav dojam gdje je publika, šta oni žele, šta viču, ne čuješ ih ništa. Onda ako si u prilici, siđeš dole sa stage-a, makneš ogradu, mislim to smo napravili bili u Splitu, kad je bio koncert gdje su nam stavili isto tako ogradu i ja sam pukla usred koncerta, sam išla dole, maknula ogradu i rekla, dođite. Ljudi su došli, bilo je super. Koga napitam, brate, ko će mi da to govore, reci mi bilo šta osim da je moramo biti gore. Samo živimo stane od kazni, svaki san da nestao izbrisan. Imate političke tekstove. Jer ste ikad imali problem zbog toga da negdje niste mogli svirat? Ne, nije bilo nikad problema, mislim, imali smo problema sa spotom jednim, da ga neki nisu htjeli vrtit, pa je bila onda priča, joj nismo dobili u arhivi, ga nemamo, nije došao, poštar ukro i te fore, to je bilo sa televizijama, ali sa... što se koncerata tiče, nije bilo nikad problema. Možda nas neko nije zbog toga htio zvati, ali to mi ne znamo, jebi ga, jer nas nisu ni zvali. Da, nikad nećemo svirati na zabavi u Hrvatskom parlamentu. To je jedno mjesto na koje nas nikad neće pozvati, zbog naših tekstova. A vi hoćete tamo svirati? Pa mi bi voljeli njima reći u lice sve što mislimo o njima, ali mislim da nas ipak neće zvati. To je jedino mjesto gdje zbog naših tekstova nikad nećemo svirati. U bendu ima 7 osoba. A ko ima zadnju riječ kad radite nove komad? Ja! 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 Čat voli imat zadnju riječ, ali pitanje je da li ga poslušaju. Ali on kaže svoje i nakon toga svi mi kažemo ne. Ja! Ali on kaže zadnju. I sad sam ja opet imao zadnju riječ. Ja ću imat zadnju. Ok, možeš ti imat. Evo, zadnja.